litangani na chakuligereri enyombe ya gaje tu ese etamweli yaerete n'umweshimiwa Ongwae, lakini kana jite na nyolde ngateret embre yale ngegotwime nande yawenda kuba Doctors Plaza ya ngotwa ngateba nga a contractor erusie birole byonspi e change e make sure nga match taligo soa ese nyomba ime wikabono na arolere o change amacha alengo tu igoro pi goroba yo mweli sanemo ayengo trimbo ka as a stairs na arolere onyalire konya rosia taligocha oimoke okolere gasi rengia wetania karna chitina nyolete lakini na nyolere ngai gasi ndine ratara akora erangi agitobobe chitaili abegitobobe mirango abegetecho chirichia mabati bono na mutenga weikaichuma anyare ku make sure okolere kregent ikere eye ego chakoba menti yetu n'abanyagitari kuru egorobe ntangani weke ya gatano limo abanyagitari baitu nabacha kutumia kurorom na consultants rooms chiabo igo contract oyo mojengo yoyo lenge o milioni 146 gasi ne koreka ntongia lakini gasi rende koreka nanga chisomoni chisireta lakini amotebiri biashara hivi talibiane rasma atoe building ya milioni 156 na tebiri umonto olio tenenrete building ye olenge QS rasma accounting kera egasi akoleta etarboigo to isaranse nerense torole step kito como ngakito como tebia nyare okolega singia gochimotu akonyegesa kunensengi igo esrero minister ya health ikiera no building yere no munyagitali omonene bwe omunyagitali omonene abwe nyagitali mbata kakonge kebungo nangire bange kebungo mpaka banye sibiri wekerorekana nga is a Doctors Plaza a building ya irege kegetambe to iwana nire wiki gocha ndole wosaba nyagitali mbasoe maiga banzi kurwalira abantu gaye igo munyagitali onde bwense utagite space ikiera na ende ngobeka tole binte binge maiga bono ligeli na daktari Marita mubange moronga kumukonyo space kwanya kanira narolera sara kabira simukuraira na karigoro igo daktari make sure ngasi yakole kanireno cha confirm wose gasi nyagitari yaerire twarore ngeme jana na mekeiga kwa rure irani nga gasi yakole kane week Friday igo njibno mwaziri bo bachenu ninche ngakikishenga na kore gas closing no contractor amune team area inspection tuhakikishenga by Friday egasi yarire eriyo nyare kana onyare goja nandi yakabere konye hand over officially na konye igora ejaga kore gas igo thank you so much for coming tocho tokode muna kwa rure instruction his excellence asante nero will take over kore gas ya kore kanregai gas itwate ba deputy governor Friday to igore nyaktalie yansa kore gas otherwise huyu ndio contractor na contractor amekaa hapa muda mwingi sana na nimemwambia ile kazi ambayo haijafanyika lazima ifanyike kufika Ijumaa ndipo sasa yeye atupe fungu na ile madeni tuko nayo sisi tulipe yeye na kama ulitengeneza faida haleluya kama ulifanya hasara tunasema pole tutapewa kazi nyingine ufanye ndio upate lakini pesa ambayo ulipewa hapa ni pesa mzuri milioni 146 I hope ulitengeneza pesa mzuri lakini kama ukutengeneza watu walikula tutapewa kazi nyingine ufanye lakini ufanye kulingana na ile ambayo ipo kwa hivyo kazi hii imefanyika ni kazi nzuri umefanya kazi nzuri hapa chini sikuingia baadaye lazima basement lazima niangalie ni nini iko si ndio few things His Excellency said in English or Kiswahili I have grasped it. However, there are some issues His Excellency the Governor raised concerning the cleanliness and the finishes
and he has given instructions of which I shall uphold. So that will be done as per his instructions. Of course, the issues he raised are very factual because pesa ni ya wananchi, si yake or mine. Me, I'm a business person, so I always look for small profit. And he has genuinely mentioned that biashara ni either hasara or profit. But what he's looking up to is having a very smart structure for the people of Kisii. And that's what we are up to. And inshallah, or God willing, by Friday, we'll sit with the technical team to identify those areas, and we partner on how best we can have a better finishes of those specific issues His Excellency the Governor raised. Thank you. Asante.